yitwa Niyomugabo Claude. Uyu nguyu Niyomugabo Claude ni kapiteni w'ikipe ya APR Football Club, akina kuri gatatu cyangwa se muri defense y'iyi kipe ya Nyamukandagira cyangwa se ekipe ya APR. Amakuru ahari rero nuko byavugwaga ko uyu nguyu Niyomugabo Claude agomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Amakuru ya mbere yabanje kumwerekeza muri ekipe ya Azam Sport Club. Iyi ngiyi Azam ni yahanga muri champion na Tanzania. Amakuru ahari rero nuko yerekezaga uyu Niyomugabo Claude muri Azam muri champion ya Tanzania, ndetse andi makuru akavuga ko Niyomugabo Claude ngari umwe mu baganirijwe n'ikipe ya Gikundiro cyangwa se ekipe ya Rayon Sport. Ariko ndagira ngo mbive imuzini muzingo, ese ibya Niyomugabo Claude byo kwerekeza muri Tanzania bimeze bite? Byo kwerekeza muri Azam ese bigeze kangahe kwijana? Ese ibya Niyomugabo Claude byo kuba yakerekeza muri ekipe ya Rayon Sport byo byifashe bite? Bigeze kuri kangahe kwijana? Ndagira ngo mbive imuzi ni muzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ku byegeranyo Empire, ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Niyomugabo Claude ni kapiteni w'ikipe ya APR Football Club, dore ko amaze igihe kirekire yambaye brassard y'ikipe ya APR Football Club, hanyuma yuko ayambuye Ombolenga Fitina, dore ko uyu Ombolenga Fitina niwe wahoze yambaye brassard cyangwa se niwe wahoze ari kapiteni w'ikipe ya APR Football Club. Ariko nyuma gatoya iyi brassard yaje kwamburwa Ombolenga, ahubwo ihabwa uyu Niyomugabo Claude. Amakuru rero ahari yavugaga ko Niyomugabo Claude ngagomba kwerekeza muri champion ya Tanzania muri ekipe ya Azam, ndetse byaravuzwe cyane. Ariko amakuru ahari bidasubirwaho nuko transfer ya Niyomugabo Claude yo kuba yava muri ekipe ya APR Football Club akerekeza muri champion ya Tanzania muri ekipe ya Azam bidasubirwaho. Iyi transfer ndagira nkubwire ko yamaze gupfa 100%. Niyomugabo Claude ntago azerekeza muri champion ya Tanzania. Ibi byo rwose ndabibabwiye banyarwandakazi, ibi byo nimushake mureba hano mu byandika. Niyomugabo Claude ntago azerekeza muri champion ya Tanzania kubera ko Niyomugabo Claude aracyafite amasezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya APR Football Club. Tanzania kuba yakerekezayo ikipe ya Azam nibyo koko yashatse Niyomugabo Claude ndetse iramuganiriza, ariko Niyomugabo Claude ababwira ko agifite amasezerano y'umwaka umwe, bituma ikipe yo muri Tanzania yitwa Azam biba ngombwa ko igomba guca kuri ekipe ya APR Football Club kugira ngo baganire kuri transfer y'uyu musore myugariro wayo Niyomugabo Claude. Ariko ekipe ya APR Football Club igora ikipe ya Azam, ibabwira ko rwose niba bashaka kurekura cyangwa se niba bashaka kugura uyu mukinyi, ikipe ya APR ibaca amafaranga y'umurengera, bituma uyu Niyomugabo Claude transfer ye yo kuba yava muri APR yerekeza muri Tanzania muri ekipe ya Azam bipfa gutyo. Ariko nubwo bimeze gutyo, harandi makuru yavugaga ko Niyomugabo Claude agomba kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko amakuru nkura mu butasi nuko ekipe ya APR Football Club yarasinye irasizora, ivuga ko idashobora kurekura Niyomugabo Claude ngo yerekeze muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse na Niyomugabo Claude nawe ubwe yanze kwerekeza muri ikipe ya Rayon Sport. Ahubwo amakuru dukura mu butasi nuko Niyomugabo Claude ku masezerano y'umwaka umwe agifite muri ekipe ya APR Football Club yaba agiye kongeraho undi mwaka umwe, bikaba bibaye imyaka 2. Aya ari amakuru dukura mu butasi, dore ko uyu Niyomugabo Claude yamaze kuganirizwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club, bamusaba kuba yakongera amasezerano ku mwaka umwe afitiye iyi kipe, akongeraho undi mwaka umwe ukazarangira 2027. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, ndagira mbabwire ko Niyomugabo Claude aracyafite amasezerano muri ekipe ya APR Football Club kandi ntago iyi kipe yiteguye kumurekura. Amakuru ngira ngo mwese mwarabyiboneye, ntago bikira amagambo. Ubwo ekipe ya APR yajyaga ku murindi wa Byumba muri gahunda yise APR kwivuko, ngira ngo mu bakinyi yerekanye, ngira ngo mwabonye ko Niyomugabo Claude numwe mu bakinyi iyi kipe yerekanye bidasubirwaho. Rero ibi byaciye amarenga ko Niyomugabo Claude agomba kuguma muri iyi kipe, ndetse no kuri uyu wa gatandatu tariki
tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 2025 ubwo ikipe ya APR yakoraga imyitozo. Uyu niyo mugabo Claude nka kapiteni n'umwe n'ubundi mu bakoze imyitozo y'ikipe ya APR Football Club. Bidasubirwaho rero niyo mugabo Claude ntago agomba gusohoka muri ikipe yambara umukara n'umweru, ahubwo agomba kongera amasezerano muri ikipe azamugeza muri 2027. Inshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka ngushimire tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo yakoze subscribe uragaciro, nawe utarakora subscribe kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usho kugenda ubona ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.